Civiyan nabe. Nûnerên saziyên zimanê Kurdî û platforma saziyên demokratîk li Amedê civiyan û deklarasyoneke ziman ragihandin. Bijî zimanê Kurdî. Di deklarasyonê de bang li dewleta Tirkiyeyê kirin ku statiya zimanê Kurdî di destûra bingehîn de mîsoger bike û zimanê Kurdî weke zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê bipejirîne. Netewaya Kurd statüya zimanê Kurdî dixwazem. Perwerdehiya bi Kurdî dixwazem. Dixwaze zimanê Kurdî di zagonên bingehîn de bên mîsoger kirin û dixwaze hemû asengiyên zagonî û kiryarî lêr li pêşa zimanê Kurdî ji hole bên rakirin. Kesên ku beşdarî deklarasyona ziman bûn ji bilî dewletê berê rexneyên xwedan siyasetmedar û şaredarên ku li ser navên Kurdan tev digerin lê siyaseta xwe û xizmeta xwe bi zimanê Tirkî dikin. جبونا زمان ما كندين قدر وقيمتها ما زمان ما رومتها ما زمان ما أو سياسة مدانك حتى أنا بكردي خد تركي خبرت برج أنا في زمان بقدر كردي الفتى كردي هنا حلفة كردي هنا زمان كردي هي يازيا كردي هي برا بخونه برا هين بدأ سياسة تأخذ سر كردي بكر الله شرم زار دكم برا زمانه كردي ماذا كي زمانه كردي خوازه برا زمانه كردي باخفر مرم زمانه خوختان دابک مرا خوان داد که دیرو کا خوان داد که چاندا خوان داد که مرا خوان داد که الهم برم yani tamamen şaradariya tamamen milletvekiliya bıçağı abi tüyura mana be sanave kurda tüyura bırak kurdici bağfır ne çıkı zoru معقوله وی تو کی تمثیل کی به زمان وان بکی پیشنگ دبی تشت باش لپیش بکه هکل لپیش تشت باش کو کردی جیانا میه ام بخونه هبونا میه هکب کردی اف نیکرین که مسیح لوی دری هیه ایجا ام ج ایروپی دا نه ام خود درنگ مانه لیج ایروپی دا ام وی پیوانا کو ام نلجیه چواج هولی هلدن دویم همو به هفرا لوی بفکرن زمان دایی که اگر گرینگی نسر و به هش و عقل مرو نسر زمان دایی که به اوه دمی پیش خطره بخورا چیب که قادا سیاست به تیبت کره هی بالدار بندویالی دا هی هشیار تا بگرن جبوگو زمان کردی به توکین زاراوای خو پیش بکوین Saziyên ku deklarasyona ziman dan dê di pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî de dakevin kolanan û bi meşên girseyî daxwaza perwerdehiya bi Kurdî bikin. Maşallah dekak Rûdaw Amed.